Musaisene nawe kwati watinda nesa na ende ithima Mutongo TV na tunena nyetu watinda nesa na ende kuthocha ndeni wa kilungu cha tunena nye muthanani wa umuthini twa Veronica Siombua Willy na ende no mukamba no waisi mundu nando na ni okulia weba uwe ithe ni musi ithe ni plotini ithe wenza wa Kenya wikala hata na ndwala wakomana namo andwala wakomana namo wikala hata namo ni mundu utona kukunia simu ukamwia ni bandu ni nakathina utona ukuteria kana andu maku ni ma stories za jaba kana kwa naangania maisha na ende mwinini wa Iniasia pe mashambiki ukwenda utema na ende ethe maku mayo uteria tema tikali muthini wa kilungu cha tunenda nie Ayube ya Mungu ayube ya Mungu tema tukaje ni itoje witema Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International na kuito de ba yakalama ba yakalama we na indi kalibo tunena ni oti mwitu muyeni ndonge ndiasia mbasi nando teando ndikusasia ouku akolia mundu ekalanye nando nesa Okay. Ayo wacha mbasi nando. mbasi nando eteando ndikusasia Yuko uwe watu kambasi. ni ndabasi kwa uli kainga leni chama tuende. chama cha mbasi Ndiendo tumia Veronica watumia nita wa John Mwaka na nienda tinena nye umuthi na nditumia ndetezu Veronica watumia kana mundu nando nundu mundu ndekala na namu ndekala na noni ndekala weone kana okangani kana thiyani ekala nando yuko etha ndwikala nesa nando umane kabinda kagavika na kabinda gukona kavika kabinda kala wesa ethia bina nitawathela nitawavika pandu pa kuchanganyikiwa na uenda no with the win ambesa no with the win mali lakini be pandu papikao kesaithia ni kabinda ka andu moke nikana wesaithia ne makuna maundu fulani kwa mfano pengalino ni andikitwe yani maisha ni yako lakini mazishi tuachie kana yani maisha ala wekala maguende ya kuenjoy lakini wona wathi umwe wati wa nithite kamwa yuona utekala na andu nesa na withi andu magu umatia thina munene nundu thu wikata ni binda ya matanga na ku andu mukwagu makia waandikie umbwa kali yuko kwikala nesa nandu ni kindu keseo muno na tia itwikala nandu nesa nandu nundu tienda metu tethia baadaye twikala nandu nundu pia hondu ngai watumbie twaile utethanya nundu waziona sia moko ithia nene pekala kanini kala kauli cha kutu pe chake nene cha kolota pe kingi cha kuoba ngundi nesa ukila chake thake na wia wacho iko andu tuiliu pe andu alama tona okukilia makaunenga utao museo pe alama tona uku challenge kana uku changamoto ni kana ukona hai undu wende ekana kwa nigebiti nundu numboni sensia yuko twikala inesa nandu na twite thezi andu na mundu alilikanawa nundu wekiandu ndalilikanawa oundu wethekie wasisi andu alamo the mekie maundu maseo twasianganye kieta wangare mathai ndwisi awa ni wa mitheka na miti twililikana kana wangare mathai ai musomu niwe kibeti cha mundu muka wambe ukwata PhD kutuka professor kukuitu lakini twililikana ngaile watwa twililikana no mazio wa inasio lakini tulilikana kana ni watwethe twakwata eneta mwakarura na Mombasa be kwa mama ngena drive simsia mthembosu yuko kwikala nesa nandu pia ni umokilia na umathima Asante Musongo ndaise your network is your net worth Bishop andu maile ku make sure atakana ni methi wana like close circle yo ni kumatethia close circle yo ni kumatethia Ndwisi Biblia nyenene na muno Biblia sia na Yesu aendea kuyana emwailu mbe wangai na mbe wandu na ethwa be investment andu mairite kwikanene muno bio ni investment ya andu yeah na iyi tengemea
iulu wa sindu ile siipata muno byo mwikalile waku munenele waku na undu ukwosa sindu siano niguo kunengae binya wa winandu na etho abe account zio mundu wairito bingu ota nambo bingu ya mbesa mbingi ni andu bingu account yandu mundu nubaluka anziani ena million atherelwa inthakame no kethia nthakame icio ikuitwo ni kamuini ka kuoya musibo mundu niendete masibitari na ngona no kethia nu enda nthakame na mbese nacio na sibitari ni na nthakame na bayambio manthano ma muci na ndeso yiri akamulevi kwanza wakathara uyabo ola wina B positive kana A kana A plus B positive be water number nundu pe andu meyo cia kamutuo ukethia atwika mbondwiki mbondwiki ekusa kikukila isi muno nundu ndina nguthu ya mbogo ila ingi yegwa yenda kwikala icho yeyoka nundu yegwa ni yetoeti kwa mwikalile wa mundu Veronica onelo kwikala nandu subia muno wale mwini wa udainie kunika munuka subia muno undu okwikalania nandu nundu ukuandu nundu undu ukuanandu ndiye kutengemea ni meikala naku kana mayekala naku exactly nandu asu ni mama tono kokilia actually onoka bingwa supermarket ne etwika ndio kando basi utuma na meio yo on the supermarket yekauswa lakini baitha baika customer ko kayiya yithuka mutu kaina go no meacia mbuko gethia no noka natika muthio yuma lukanzo yikwata mutondu ambu na kionge ibingwa kakaosiki kama bati na yambi othoja twina ndwithia kobeto laini nenge mutu nenge sukali nenge nundu undu kunena nandu muno winena nandu ata na we makuata wa mesia mali muno isubie muno ndabije icie kana ndukanenge othui mwingi muno nolwe nwe na ndukanenge ocha itembenge ngiboya kwa anena yoluwa nenge muwo wakwa nandu kila kimbeani ni kana ula musomu oka kwakwa eaniwe ulote musomu oka kwakwa eaniwe character ya mundu ni muhimu muno byo na etho bindu batoneka andu matumendu nandu asante Faith ni siku misi ya ibetimwe itanusa wa kiwo wewe ai kwanganya utuona kati baluka ni nanza ndakunda kwathisia kana ona ibeti wethi ya naturally wethi ya ibeti cia miethia cia malolondo na sitha ai nundu wayo kwate faida mwingi but ilangwatania kwikala nandu but peibeti wethi abe kibeti ona kitestia cia thini kitaenda na yani kitakwata ni ana ibeti lengi na musikwa choni tabe ngite ila sitha negeto mbwakali na seibo nendone na kama mutembosu matona kukwatana na andu ata akameteta maeteta na ma class class ni class teta ni class tio sange dio bandu watonelelu ukona ukunithia ivo na wimo kudio ho waku unawezana naye nikosea kosea ndio keto kukulia kana ula mulao waku no utumia chumwa kiki nundo ndewa yakwa ni aibindia mulao wakwa no kwatene let me tell you something mutumia omwe anenga na mbesa kuichathi na ndathengeaniana nandu na muthenya umwe mukaetwa kitinda chake cha ngo yake okaetwa na kuyo ceremonious muthenya wa mbe wa keli wa katatu wa kana na ningi kila ngite yo ngalo yake marelate ya ngale mwe yo kayethila aite imia sitikitu ambo mwena kuno ambo miyambe wa ma woimbelesia thina waku ni mwa vandu va mukia kisia ningi wenda manai no ambiwo baya aya ando mayenda ukae ando mandia nise bana ke beti chakwa ni nyoba ni ke yamukania siana akudwa
na wenda ateke ata tenge ndio na ngala mwenzake wenda atwikata ndienda andu matawia moke hauma athi kwa mutumia yake sio hamu yai kwanga nyai mukanda neti wewe na ndo maibangie mayuka kwake tukito tangasi andu watambo thinzo wa mbui tiala moke to bulandi kabondika yenze wandi tikalanga ng'ombe thinzo yindi titi atu yatu ikandisiko matali kaweze la mandikete iba hata sizekela ketu wako iweze vila kindu kia ilweza kina ndai mambo ya ustua kila kinamba tawaba niweze naanza ingi dole hapo ndo anolalu na olalu ino yana kuiketu wiyona na chao mwitu andabise na nene tongelela muno ndo mwitu andabise ndo wambikie nesa muno andi yendongeloko na mundu esilite kwako na ukethia ona ketha witinisie kasuiko mwathisi nundu mundu ucio we umite no naisa ndabikabu ataya yani leu aku kana kiwe munenga kana keduka kana kasoka it is not the first time ukoja atowa waisa labda differently ne miaka ni woke watu awani mundu na uyamba tekelasi uyise la mwa wiki numwa ona wano kando bulana nando tote na pumsi suma abandu na sio ndezi naondo wizonete winunuite ukinete watomelele kanisa ni wetele kanisa leje binde tieki within kong siagu na hivi wabiti ndango makomiko oya now ume abo menda hiyo uonde I ndo oya ndo ibonwa I right muibono ya nini na ile tio wizime dha manunu ni wanangia na kiwe tonya chao mwikile wiyonete mwae kango tabie ndumo yeye sio nogeza ukakwate kanikindu kimo mwitu yako kaka mbwebuto nika muthukumika kuona etete ukakunesabu ni tabia ni yange wao nawe sema salenda ithi etama niye siana sitwe siasia ni siasia ithiwe na ni siasia ithiwe no chokoro enzao kwa kwewa maniye this is the normal this is just normal ega uzizi okaja no maisha sisi wikulia mbene tabio worst case scenario kalaka mutumila omwe akina yoneto kwa manana ndo mawete tula ibinda juni la twaina tola tumaduta twa akimbo fulano akathango tikwata na ibeti titio wania muitilana we withia kanusu kaku ngani na silingi 20 yosa na ikwa kangwa ikitungutio lazima kimunge aikudia nyene kola siando maisa mauta makimbo chani ya akatiata agendete we mitungi ikayamba kakulila agenga yuwa matuko ane kibese mume aendeleva wa one of the major generals kai nesiethe la kai wa muneno usu akwa we akwitha wathela kai we akwitha wathela ndo mwako thoko account ndo mwako thoko uma sio kama sina ndaba na thini mwa thini wathi nage labda wakwata favor logo liga mugetha mwisene akaone wia we nengini wizi kai ndeleva neto behavior utabodika net confident wako ndatuika ndasioka manzoni ola wako la siaka isabu ya kunyati ya konge tola to maluta keso eso kilia mutungi okeleti abinda woke longa na chathi chavika abyo kuli betie tola to maluta wai muna waba ebo maragwe ni mbonga you know there comes a time when you need these people social capital ndiya wathi ukesethela wina ndo masungano utanua wathi ni kusungwa ukesethela wili uwe social capital ya ngatwiko mundu ni nanzangule kana ni na mwethia ni tete andu moke pekibetiureka kuya chi indie ntiti yetwa ukesethela be alameze kuya nzenga be alameze kuika kiki kwanza nyenama niye linda yu ya social capital isu uya nzengela uya ndo inde utaimo wakati ni vya ketino na witonge iko na kulia choke niki nikanando aje mabone ona kasenga keka nini wa minoti ni vya ketino ni unetiane wa na we say they like you learn out of that now through that is when you learn ketino amboeka na changa undo zika wa igenda with ni sie widia metunge kiba wake kitwe subyandi wa mundu muka
aume amanyusa sindu na kwanza swali mostly because they believe it's where life begins and where life is fertile. When that part jena kekochu mugumdo mukela elawe mwai nai waka lemite kikoke lake changa webona je mutungi je kuona twendo tuje twamuthemba waona no mine wange wase katamba watu watandithia sana Yesu no ane la munuza changa to bongoloto then no kinoka nywa sisi onywe okay awisileta kwa kids always bala wewe no ndo bya kaita bwa kwa watandithia Musia twende na kunenesia undu mundu waile kwikala na andu nikenda ukethia ila wamba kwi andu ni makwitika andu kambe kwi na wikala tola mundu tunenga wenge wake ni mundu faith wakwiwe na wethia ndena andu matono utono kutinda namo na matono mwitika mbu kunyo kule we wikala nasia na andu ata wikala nasia na andu ata naende twendeni wa kilungu cha tonena ni faith be undu wende na heta ni weta mwaka ikulia omoa kweke wasuluan siekiko naona kisiginyo chwicho ngo weta it is social capital nondo mondo ndi understand siombua baiba ndo relate ya nena na ndio no mbekete woli na wenda ngusangie ndio kito left yuto ikomani yako ndi left yazi ndonge ndenda ulikazi ya thini sia kwa walikile cha thini kwanza buko WhatsApp ndo bena tabia nduku imagine uko na mundu na ndwisene nake ona ndwi namba yake ya simu aina iwa kwiki ya WhatsApp group na ikwandikia inde ka introduction baba aikuya mama onge na kaina totabia tu oeke wawoli ni left oeke wawoli ndi la social capital na kethe wana cha thini na ziando kambetie cha thiki thuku tie cha thi chama maya ekewa indi na the first person ko left kuna simu ndatika le mwana kundonge wa machathini chakwa nikeina niwengo enda wea na muyai let me tell you something na ni utabia nde ukubitha na nde utabia nyende na ngondo ela wiki ya wawoli ni no, you left my investie social bala we left. That's how they feel. Na nye nondo ne wandabia wecha thike lake ngembiki but yo keke na kunika nango teacher lesson kila kibone kana invest in your people ukakwatika ni mathiko mundu ukesethela no wite andu atano ukamea ukainene kwatikie ni chathi mumbangisi nitwikuka nondo ila mwaka wa ina thina ne bishop naibo ne la bishop wa ina thina mwaka ni waibona kwa naibo but you don't expect either ni weze tokoma ni amuka wa ni wita watitoti ni ile batitoti aina ni bangite ainondo nini kuiwe ayando moke if you don't go to anybody's place na ni kuye nini respect ya Islam Islam makuya ela mena alusisio wale osunga chakacha cha kukeke ya wathi bajuka isio kono ile sio niki nondo ndo asunga cha thindi cho social capital social capital ni lato akomana na ka munoni nyengo mutabia nondo kainge nikipanda wana kikapande wasiana situ ukezeze la kana kaithi cha thini kaende tekekoka kaithi skulu kethikekoka kana kainenga na kalamu na kakwite tola mutu inge kana kakeke wanenge raba kainenga na raba nondo nika escalate nika is already excluded from the mindo nikana netile kapeka indonona aka circulate Facebook ka kibeti chato ma mwitu yake enda kwanga nyathi umuyambo lele kamuno nganyaka ya kamweki ya kamuno na yuma yoka na yethe lai mamuno obe wepuye ezo mukulia na kumamwi muno umasia nikina tina muno wendi oboya amuya nikana nethiwe nina kamubea ka ona kwa no ni boye na yoka kwa kumboya ndio mboya because she doesn't have na ndwa matia metha matena mbisio 10 years from now ni wewe metha wa me athui pe mutumia wa bama si wa siaite siana kenda na afya siana izo cia meando masi obando masi ndeweta banundu masi nene kana maike ya identify family yo yeta wa kwambuko mbuko nondo siana siake cia mukasa kenda
mane inya ozi ekibalwa me sukulu saa kenda makavamia tisiana kenda ndaere omifaso mati whatever do koya siana siatiani uta kila ngangasi siemete saa kumi nomwe akaitwa anomba makathamba makaisukulu kila mundu ekitwe ibia ka container ne kake ne kanoneke no kuite na wese la siana siana ni survival sio sia isawiyo siana isu ngai aitethia na sio sia soma na kinya na kwinza level isu na kwinza isu aisome thia sia soma sia bikabala sia biki ende ela kwisia siana isu kilomo okana ngale yake na mokana ngale yake na wese la mosi ni watu wethe wa matakitali wethe wana engineer na mathanda wese la mwe mewetelwa kwa mwaka la muyange mewetelwa Kilifi yange mewetelwa niki mathanda wese la knowledge yo ekaku benefit masive bo kaka na ukamba wewe oka ni wa benefit andu alange no knowledge yo ne ya spread na ke mamo wese la na ke ndaithwa atena social capital siana siake labo kiloka indo ngibwa enda ikwambuko enda matese kana it was an advantage even though now social capital kingi ngwenda tuwete nundo muno it is all about women kingi tuwete people abuse that ukesevela when you are so good people will take advantage of you enda kwa ndunge wenda kienda kwa ndunge nuku no akwike na wesevela na ndunge akakwata nibata saingi one social capital cannot come back as even though the Bible is very clear leave that unto me kila weka kwa sio wako bebianga ndaiya we mundu mwaka wa sara no hizi ni ndao mguli social capital ni nzio mundu nana atio hii niki titethanasia ibinda ya mathiko kana ya mpanga fulani lakini la mkwenda kuseu yataka biashara kana kukilia nundu ucheni mwingi andu maithame tayari kanona andu metwara mbeni sio siangia siana sisome nundu no sia ino sio kabethe we say there thini wa social capital muno titethea sia ibinda ya mbanga kana muisi maundu matema seo muno ateo pebi ndevi kaukeza ithia nditona twasiana skulu nditona nienda kusobya ka biashara kana pengine telebinda thingi ya Gen Z ukeza ithia indo cia gwisio yo kana kila kindu weta andu mautethesi masi hapana the thinking is nenda kwenda manai niki ni andu me tayari kumia 500 million no so 500,000 kumia mwi cost kuka kuudhika bara nake munduzu ana nake munduzu uthi mwingi kweli the social capital ino tuke utumia kana mundu nandu ti kami abuse ondu faith wasa kana ugeza ithia thitu ametumia ku exploit na andu angi no twize maina enda musi kuona asia imo na hiyo asia imo ni metiwe na hiyo dhiki ya mulolongo mwa WhatsApp several na menuka beza isu methi utumia twasema watu wanakwata ange make ukwata ngina million na mathimu zimetumia ngilimana na mwi atano kila mundu ena kamoni kake ona ingi mo matumia ngilimana elisia thimu no na beza isu mundu ratiwa aitumia kiuni nundu watumia kiku wakasi ngona wakasi wakikamba kukasithia yuko nye ni go propose kana ni ngwendesia kana no twithe na social capital ya kwasia ni kwatia Veronica thitu kamutethesia kapinda kake kabikie ambie studio yake ya kwikondu muna na imikia twasie itha imikia ndisi imikia pa ni thitu kamutethesia kokila na tondu ena kinengo tutona kuandika andu aingi nuona na ukeza ithia twatethesia andu ona ithia biashara pengine ena biashara ya kuima no timutethesia nutona kuima eka na yimo ukeza ithia yu ona ni waze uya githi cha mutu na mutu tuimwita mukamba na kindu cha muthembozu lakini social capital thieke
kusiwa muno kutetheze binda ya mbanga lakini tetheze odu tona kukelia misi ya andu na umatetheze na muno nyina asia kwanza kusomethia you never know utona kusomethia mundu ulo katwika president wa Kenya utona kusomethia mundu ulo ketha wenda getali ya kuita andu menu ibe kindu kimwe Veronica nguswania wetu muyene na mwaka mainena muno nibongo wetu muno thino uyokambani nondo yu ni nakilye ndithambia ngali na komana na muindi na komana na muindi angolia nuo ana sisio una na mwa ni wa Kenya Revenue nagumbisho guna genga abobe tugeja we beki lage natumie nena mitukiu Imu indusu kilo nambiye keka dinene no dietha inema na kila dinamanyie indusu ambia na ndunenge nambagu na namunenga namba na yu esa kumbia witho tejo kwakwa nundu kambuni yethe witu ni mana ndailile manenge loli yemwe ni kanana kwa nambiye kambuni yakwa na yu witho wi utethio munobyo ende waba kunu ya leo witho wi utethio muno dinezi kana tu ko discuss kindu kiba kana ki ko undo na enda neki ki undo this week kaimo aumea ni maila andumo ni kana musi wo wende no wethia patel 1 patel 2 patel 3 sidu jambo themboso nilirikana ina thokomie na maloli mamba Yusuf na mesa ukamabikia maana eo na me umwe ni muthoni atwaite mwitu wa Yusuf ane wa mali ni kana mwitu ndakathine indi we ni mugamba hai athwe tata athosia kwanza akaidio manana no waie kanza ailito thosia mpaka gathosia akasia na etia lilia bala ngathikwa na tithwa na that social empowerment twendete kwitha nayo ukethia I need to na ikalanzu na tikasia ekatukilani no kamba kwi andu athui muno na matona kukiliange ungamela ngulilinganye kaundu na no niemba andu maitu meka ila social mindo swi kwasia pe andu ngali yisyo obali mu tikawete we tikadibasa utatakitheka community theka dwe ni jongu weta ai kamuseka bangeka kwa yeka bangota kitheka they will refuse community mwetu moyie ni na rafiki yakwa munyanya wa unatwaite mwetu wa mutumia wa ngali fulani na mutumia ni muthui munobyo na yu mwana kio wakwa munyanya wa mutumia kala asia ndetia mali nza atuma na mwetu amya umotwaene na ciana na muse amutia nyumba cilo bitaoni nundu ni wamanyie no gukua amya nundu ndina mwana onge ona kwitha watwa iwe na muse waku no bethukeje muse okogera balota bandite ai ana kiothe lwe kwetheka ni wa gwitwa na theli lwe kwetheka yukindu kila wailito mana ukamba ni witu withina na ni kwatia pe masomo titasomethwa taila tina nena yulwa no yu wandidikanie bukutasoma ya TKK ya midukitu na second 10 ya mungi we wabete mume undu wabeta lewa ni moka musi kwa uno lazima tambe na ibinda ya ubundiania no tikale yutandu makunena nyaba na tikambia kindu atikasia tiambia kindu ki na tiitia tona Veronica okila na Veronica mina kokila mwaka nake ayokila nake mwaka okila mwitu muyini na bishop na kwitha bishop
biasa make weka ndizo bwana gethe na mapandu kuthocia maka tutethana ciai wow naende musiaisia ni masai mabita ni mathela na ini sitina minie so kana unena nyosu tukabikiana kunena nyengi undu andu matona kuinvest undu utona kuinvest munana une waku kelia no muteranie naende ndi mubeana undu okandino ya kilungu cha tunena nie itho wina kiwiyo cha kwaila musiaisia tiwa nesa na itho wana kiwiyo cha kwaila